Zdravo, ja sam Aleksandra i dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu ću vam pokazati jednu transformaciju namještaja, tačnije u pitanju su radni sto i trpezarijska stolica koju sam namenila da bude u kompletu sa ovim stolom. Na kraju videa možete pogledati cijene potrebnog materijala i čuti moje konačne utiske. Uživajte! U prvom delu videa ću vam pokazati transformaciju ovog radnog stola koji se nalazi u manjoj sobi na potkrovlju stana i tu sobu ćemo sada početi polako da opremamo. Sa ovog stola sam prvo skinula neke nalepnice koje su se nalazile na njemu i u tu svrhu sam koristila strugač za staklenu ploču šporeta, tako da uz pomoć njega nije bilo nikakvih problema sa skidanjem i nisu ostali nikakvi tragovi. Također sam skinula i ove kant trake sa radne ploče koje su već počele da se odlepljuju, tako da sam njih skinula uz pomoć špatle. I nakon ovih osnovnih priprema stola sledi zatim brisanje stola od prašine, a i od ostataka kreča, gleta i ostalih radova koji su se dešavali u međuvremenu. Što se tiče popravki na stolu, malo sam ovu fioku dodatno učvrstila pošto je bila rasklimana, dakle skinula sam front fioke uz pomoć gumenog čekića i na delove fioke na kojima se spaja sa frontom, kao i na tiplove koji su ostali na frontu, sam stavila lepak za drvo i zatim front vratila na mesto. Malo sam ga još dodatno pričvrstila uz pomoć čekića i da bih mogla da na front oslonim fioku, skinula sam i ručicu, pre toga sam skinula sve ove viškove lepka koji su iscurili, zato što lepak ne treba da se osuši kada iscuri, i zatim front fioke postavila da se suši na opačke. Zatim sledi priprema radne ploče. Zagitovala sam sve rupice i neravnine koje su bile na radnoj ploči i koristila sam git za drvo. Ovo je konkretno nijansa hrasta, mada možete koristiti bilo koju nijansu pošto će se to svakako farbati. Također sam zagitovala i bočne delove radne ploče na kojima su bile kant trake, kao i sitne greščice na frontu fioke. Nakon gitovanja, odnosno nakon sušenja gita, sledi šmirglanje i ovdje sam koristila šmirglu granulacije 120. Nakon šmirglanja sledi još jednom brisanje stola kako bi se uklonila sva prašina. Sada sam prvo krenula da farbam front fioke i radnu površinu stola i sada koristim belu boju. Ovo je osnovna boja za drvo Aqua Max i nju sam mazala u dva sloja kako bih u potpunosti prekrila ove površine. Ostatak radnog stola sam prvo premazala sa Tikurila Otex primerom, crna boja je u pitanju i ovo sam mazala u jednom sloju. Zatim sledi pokrivna boja. U pitanju je Aqua Maxova boja za drvo i nijansa je Wild Sapphire. Mazala sam je u dva sloja uz pomoć četke i ove ravne površine uz pomoć valjka. Kada se pokrivna boja osušila,
Vidite da sam ove bočne ivice radne ploče ofarbala također u plavo i sada sledi mazanje radne površine jednom tehnikom, pa sam htjela da zaštitim ove bočne ivice da se ne zamažu i zbog toga lepim na njih celom dužinom krep traku. Koristila sam Cool Gold lazuru u nijansi oraha i za ovu tehniku vam treba jedna četka koja je rastresita i malo grublja. Ona se samo vrhom umoči u boju i potezi su u istom pravcu konstantno, znači sa leve na desnu ili obrnuto. Tako da su ovi potezi u stvari paralelni i pošto je četka grublja i rastresitija, ona ostavlja vidljive tragove dlačica koji treba u stvari da imitiraju teksturu drveta. Ova tehnika ispada sve bolja kada se pomeša nekoliko nijansi drveta. Ja sam dakle u prvom sloju nanela ovu lazuru u boji oraha, a kasnije vidjet ćete u drugom koraku šta sam koristila. Istu tehniku sam odlučila da primenim i na front fioke. Pravilo u postizanju neke nijanse nema, prosto postupak možete ponavljati dok ne budete zadovoljni konačnim rezultatom. Ovdje možete vidjeti kako izgledaju radna ploča i front fioke nakon nanošenja ovog prvog sloja boje. Što se tiče druge nijanse koju sam koristila preko ove nijanse oraha, izabrala sam da to bude crna boja. Boja oraha mi je ispala na ove beloj podlozi svetla i nekako žućkasta, tako da sam zbog toga ipak izabrala da koristim crnu boju. U pitanju je tikurilina boja za drvo koju sam također koristila u prethodnim projektima i postupak nanošenja je apsolutno isti kao i što se tiče ovog prvog sloja boje, dakle potezi su u istom pravcu i četka se samo vrhom namoči u boju. Ručkicu koju sam skinula sa fioke sam rešila da iskoristim budući da je drvena, tako da sam mogla da je lepo ošmirglam, zatim sam je uz pomoć spreja u boji ofarbala i koristeći opet nijansu zlatne boje iz prethodnih projekata sam prvo preciznom četkicom napravila neke geometrijske šare, a zatim sam odlučila da ipak te linije ne budu tako precizne, tako da sam nakon ovih zraka koje sam nacrtala sve to obrisala krpom, tako da sam dobila jedan zamućeni oblik na ovoj ručkici. Nakon toga sam ručkicu vratila na front fioke. I fioku vraćam na mesto, ali konačni rezultat vidjet ćete na kraju. Idemo sada na drugu fazu ovog projekta. U drugom delu transformacije pokazat ću vam kako da se na relativno brz način preuredi jedna stolica. Za radni stol mi treba stolica, tako da sam odlučila da iskoristim jednu stolicu trpezarijsku koja se nalazi u stanu i koja je u solidnom stanju, da kažem u odličnom stanju, treba samo malo osveženja. Za početak sam sa stolice skinula sedalni deo koji je za stolicu bio pričvršćen sa 3 šarafa i zatim se iz stolice izvuče i ovaj tapacirani deo naslona. On je samo dobro uglavljen u ovu gornju ivicu stolice. Bio je i sa 2 mala ekserčića iz heftalice pričvršćen sa strane, međutim te ekserčiće kasnije nisam
vraćala. Prvi korak nakon skidanja tapaciranih dijelova jeste šnirglanje stolice i kao i uvek do sada koristim šnirku granulacije 120. Stolicu je nakon šnirglanja potrebno očistiti, a ovu stolicu sam odlučila da farbam sa Cool Gold lazurom u boji oraha, ista nijansa koju sam koristila i za farbanje radne ploče stola. Što se tiče alata, koristila sam valjak i četkicu. Stolicu sam farbala u 2 puta, a sada prelazimo na ovaj tapacirani deo. Kupila sam 2 jastučnice kod Kineza koje su mi po bojama odgovarale i dimenzije ovih jastučnica su 42 sa 42. Ukoliko nađete veće, možete slobodno kupiti veće. I prvi korak je da se jastučnice prevrnu na naličje i da se skine rajfešlus jer je lakše da se radi bez njega, a zatim prvo merim koliko mi treba ove jastučnice da bih napravila preslaku za ovaj deo naslona. Treba uzeti u obzir i debljinu ovog tapaciranog dela, tako da obeležavam kredom koliko ću da ovo suzim i pomoću šivaće mašine sam sašila odgovarajuću preslaku za ovaj deo naslona. Što se tiče jastučnice za sedalni deo, skinula sam rajfešlus i zatim sam vidjela da ću morati da dodam jedan deo, odnosno da našijem kako bih mogla lepo da zatvorim tu jastučnicu preko stolice jer nije bilo baš dovoljno materijala da se to sve uradi, tako da sam onaj deo koji mi je ostao od prve jastučnice našila na ivicu ove druge i isto to ću uraditi i za ovaj deo koji ide na naslon, tako da imam dovoljno materijala da mogu to da zaheftam. Taj prišiveni deo materijala sam sada skratila, odnosno odsekla višak i pristupam sada heftanju te ivice, dakle presavijam ove ivice tako da se te neobrađene ivice materijala ne vide i pričvršćujem to sve heftalicom. Što se tiče sedalnog dela, budući da sedalni deo nije pravilnog kvadratnog oblika, nego se sužava u delu prema naslonu, morala sam da prvo materijal u tom delu malo zategnem, tako da otprilike od sredine sedalnog dela prema kraju zatežem materijal i pravim da nema nikakvih viškova materijala. Isto to ću uraditi i sa druge strane ovog sedalnog dela. Zatim pravim malu falticu preko ovog dela koji sam zatezala, tako da materijal se lepo složi jedan preko drugog i sada mogu da pristupim i zatvaranju ovog sedalnog dela, odnosno ove ivice. Postupak je takav da se opet ova neobrađena ivica materijala presavija i zatim krećem od sredine da je pričvršćujem za sedalni deo. Od sredine idem prema ćoškovima, zatim na ćoškovima odsecam višak materijala kako ne bi bilo predebelih nabora i opet korak po korak presavijam ove delove i pričvršćujem heftalicom tako da na kraju ta ivica bude lepo obrađena. Ovako to izgleda sa naličja, sedalni deo i sa lica.
Zatim sam vratila naslon na stolicu. Potrebno je da se ugura u gornji deo naslona. Budući da mi je bilo malo teško da to uradim rukom, poslužila sam se i čekićem. Zatim sam stolicu stavila na sedalni deo, vratila poprečnu letvu koju sam također dodatno pričvrstila, odnosno zakucala čekićem i zavrnula šarafe. I evo konačnih rezultata. Videli ste cene potrebnog materijala. Ja ću naglasiti da je meni za ovaj projekat bilo dovoljno da koristim ostatke materijala iz prethodnih projekata, tako da jedino što sam kupila za ovu transformaciju namještaja jesu 2 jastučnice. Odlučila sam se da kupim 2 jastučnice umjesto da naručujem meblu štof, zato što je u pitanju samo jedna stolica i vidjeli ste da je ovo sasvim dovoljna količina materijala da se uradi ovako jedna brza transformacija. Nadam se da ste dobili dovoljno inspiracije da preuredite vaš ili dežji radni kutak. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal kako ne biste propustili naredne transformacije i radove u stanu. Vidimo se uskoro, do tada pozdrav!